поддршка, почитка, пријателството меѓу народите. Затоа ова спомен обележје природно станува дел од нашиот јавен простор како траен символ на вредностите што не обединуваат, а не на оние што не разделуваат. Верувам дека денешниот настан ќе биде уште еден чекор кон продолжување на пријателството меѓу Република Македонија и Република Индија, отварајќи нови можности за соработка во културата, образованието, науката и поврзувањето на нашите народи. Ви благодариме што сте дел денес од овој значаен момент. Добре дојдовте во Скопје, градот на солидарноста, градот на Мајка Тереза и град кој верува дека мирот, човечноста и пријателството се најсилниот мост меѓу народите. Your Excellencies, dear Madam President of the Republic of India, estimated President of the Republic of Macedonia, Your Excellencies, estimated guests, ladies and gentlemen, in the name of the city of Skopje, it is my great honor and sincere pleasure to greet you, a warm welcome to our town and greet you in this ceremony. Today, with the uncovering of this bust, we give respect to the man whose name became a symbol of peace, non-violence, freedom and moral courage. With uncovering the bust of Mahatma Gandhi, Skopje gets a permanent reminder that the biggest changes in the world begin with respecting humanity, the power of truth and faith that the dialogue is always stronger than division. This act is especially important here in Skopje, the city of Mother Teresa. Although Mahatma Gandhi and Mother Teresa have realized their mission in different ways, their lives are connected by a universal message that humanity, love, compassion, and selfless care for the other are the biggest strength that the mankind owns. Their legacy continues to inspire millions of people around the world even today. Skopje is a town that knows the value of solidarity. Skopje is a town that after the great tragedy of 1963 has felt the hand given by the whole world, and that's why it deeply respects and understands the importance of internal support, respect and friendship between the people. That's why this bust naturally becomes part of our public space as a permanent symbol of values that unite us and not those that divide us. I believe that today's ceremony will be another step to strengthening the friendship between Macedonia and India, opening new possibilities for collaboration in the culture, education, science, and connecting our peoples. Thank you for being here today. Welcome to Skopje, the city of solidarity, the city of Mother Teresa, and city that believes that peace, humanity, and friendship are the strongest bridge between the nations. Thank you, Mr. Gillies. Сега би сакала да ја поканам председателката Драупади Мурму да ви се обрати. Повелата. I would like to invite President Dраупади Мурму. Mayor of the city of Skopje. Ladies and gentlemen, Namaskar. I am delighted to unveil this bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the city of Skopje. I thank the government of North Macedonia and the Museum of the city of Skopje for making arrangements for this occasion. Mahatma Gandhi belongs to India, but his message belongs to all humanity. His life demonstrated that truth and non-violence are not signs of weakness, but powerful instruments for securing justice, dignity, and freedom. At a time when the world faces conflicts, intolerance, and division, Gandhiji's faith in dialogue, compassion, and peaceful coexistence remains profoundly relevant. I hope that visitors to this museum, particularly young people, will pause for this bust and reflect on Gandhiji's message. May it inspire them to reject hatred, resolve differences peacefully, and serve society with courage and empathy. This bust will stand as a lasting symbol of the friendship between the India and North Macedonia and of our common commitment to peace, tolerance, and humanity. I am confident our cultural and people-to-people
ties will continue to deepen in the years ahead. On behalf of the people of India, I again express my sincere appreciation to all whose efforts have made this tribute possible. May this moment strengthen the bonds of understanding and cooperation among our peoples and keep alive the ideals that Mahatma Gandhi cherished. Thank you. Почитувани председател на Северна Македонија, почитувани градоначалник на град Скопје, почитувани гости, дами и господа. Задоволство ми да ја откривам бистата на Махатма Ганди во музеот на град Скопје. Се заблагодарувам на владата на Македонија и на музеот на град Скопје што ми ја укажа оваа можност. Махатма Ганди припаѓаше на Индија, но неговата порака припаѓа на целото човештво. Неговиот живот покажува дека вистината, ненасилството, слобода и достоинство. Во време во кое што се соочуваме денеска како конфликти, нетолеранција и подоба, Гандиевата верба во диалог, сочувство и мирен соживот остануваат и понатаму важни. Се надевам дека посетителите на овој музеј, особено младите луѓе, ќе застанат пред неговата биста и ќе ја отсликаат пораката на Ганди. Да ги инспирира да одбијат омраза, да ги решат разликите на мирен начин и да му служат на општеството со храброст и емпатија. Оваа биста представува долготраен символ на пријателството меѓу Индија и Македонија и на нашата заедничка обврска за мир, толеранција и хуманост. Сигурна сум дека нашите културни и човечки врски ќе продолжат да се продолжуваат во годините што следуваат. Во име на народот на Индија го изразувам мојата искрена благодарност за сите напори кои што го овозможија оваа посета. Овој споменик нека ги зајакне врските на разбирање и соработка меѓу нашите народи и нека ги одржи во живот идеалите што Махатма Ганди ги постави. Ви благодарам. Ви благодарам, господи председател. А сега имам честа да ја поканам председателката Гордана Силјановска-Давчова да се обрати. Повелете. Madam President, now I invite Madam President Silianovska-Davchova. Distinguished President Murmu, respected Mayor Georgievski, esteemed guests, visitors, participants, we have gathered here today in the Museum of the City of Skopje, the symbol of the Skopje earthquake and the world solidarity, to receive this valuable gift from friendly India, the bust of the great soul, Mahatma Gandhi. It is almost impossible to summarize Gandhi's life and his great contributions to India and the world in few words. The inspiring correspondence between Gandhi and Tolstoy testifies to their deep conviction that the change we all want to see in the world around us should begin precisely with ourselves and our inner world, with a pure heart and a great faith in the truth. Mahatma Gandhi, the apostle of non-violence, awakened hope for the non-violent struggle for freedom, justice, and human dignity. As an icon of anti-colonialism, emancipation, the civil and political rights movements, and the equality between men and women, Gandhi became an inspiration for Martin Luther King, Nelson Mandela, Václav Havel, Lech Walesa, and many other leaders. Perhaps the most important Gandhian legacy is the idea of non-violent self-determination as the right of a people to decide on their destiny and future, but also the freedom to organize their lives in accordance with their own will.
This desire for freedom was a centuries-old ideal of the Indian, but also of the Macedonian people. It can be said that on September 8, 1991, 35 years ago, similarly to the Gandhian principle of non-violence, self-determination, the Macedonian citizens and their elected representatives peacefully, non-violently led our country out of the Yugoslav Federation that was violently disintegrated. History would have it that in 1948, the same year, the father of modern India left this world. The mission of the Mother of Mercy began in Calcutta. Honorable President Modi, dear friend, on behalf of the Macedonian citizens and on my own behalf, I thank you from the bottom of my heart for this great honor. Thank you. Речиси е невозможно да се резюмира животот на Ганди и неговиот огромен придонос за Индија и за светот во само неколку зборови. Инспиративната соработка меѓу Ганди и Толстој сведочи на нивната длабока убеденост дека промината што сакаме да ја видиме во светот околу нас треба да почне токму од нас и нашиот внатрешен свет. Thanks for accepting that.